jumpai genderang tanda perangan si kafir. Allah batu jumlah Ramadan duatun hijrah Nabi perang Badar masanya Nuyuh perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelung jika pun Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelung jika pun Nabi. Allah Nabi nuyupai gendang tanda perang si kafir. Allah batu jumlah Ramadan duatun hijrah Nabi perang Badar masanya Nuyuh perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelung jika pun Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelung jika pun Nabi. Allah kafir kaji pegang gelung di Nabi hanjen debin le Nabi sujud ba Tuhan mengalam gan ilahi. Allah Nabi lagi ba Tuhan bermenang dalam perang Badar. Lenyap Nabi derjenjang neregam pedang sakti. Allah Nabi nuyupai gendang tanda perang si kafir. Allah batu jumlah Ramadan duatun hijrah Nabi perang Badar masanya Nuyuh perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelung jika pun Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelung jika pun Nabi. Allah Nabi maju dalam perang nejang dagu si kafir. Hamzah kalah kuat gerang sang beta jengli. Allah dedah Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi. Aduh kuda pasang maju dalam perang sabi. Allah Nabi nuyupai gendang tanda perang si kafir. Allah bantu jumlah Ramadan duatun hijrah Nabi perang Badar masanya Nuyuh perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelung jika pun Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelung jika pun Nabi. Allah dendam Nabi Muhammad tinggal negara Madinah tunduk perintah Allah nuyuh perang negara bukti. Allah sikut Nabi dalam perang pedang agama Allah. Agama Islam dedang sayang tawafun Nabi. Allah Nabi nuyupai gendang tanda perang si kafir. Allah batu jumlah Ramadan duatun hijrah Nabi perang Badar masanya Nuyuh perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelung jika pun Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelung jika pun Nabi. Allah Ali bin Abi Talib meneangkan jedu pahlawan tegah hadapan dengan Zulfaqar penari. Allah singgah cinta kafir
dalam tanah dilumsikan kafir yang ladang pingsan kalah Sayyidina Ali. Allah Nabi menyumpah kendang tanda perang si kafir. Allah 47 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya duyung perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji jika Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji jika Nabi. Allah nasib di Abu Jahal musuh orang Islam mati dalam perang Badar di sinan dia bangkit. Allah kafir yang ada menjiplung takbir pun berkumandang bendera orang Islam boleh ada puncak leh. Allah Nabi menyumpah kendang tanda perang si kafir. Allah 47 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya duyung perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji jika Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji jika Nabi. Allah kafir kaji bergadang di Nabi hancur demi Nabi sujud Tuhan berkalam dengan ilahi. Allah Nabi lagi Tuhan berperang dalam perang Badar. Dengan Nabi dah jenjang dergam dengan sakti. Allah Nabi menyumpah genderang tanda perang si kafir. Allah 47 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya duyung perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji jika Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji jika Nabi. Allah Nabi maju dalam perang nejang tak kuasi kafir. Hamzah kalah kuat gerang sampai dan yang leh. Allah bedah Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi. Aduh kuda pasang maju dalam perang sabi. Allah Nabi menyumpah kendang tanda perang si kafir. Allah 47 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam.